Hello, 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 hello. Ngặt bộ là ngọ mà vậy bạ. Te kemana ngọ? Te wadang to apa là ngọ? Te wayap like. Mti wayap like han biasa senang like yap like yam ni. Te so guys, mem. Oh, han biasa vlog ha, yap like ya te. Dapat ruje no, yap like han biasa. Kublai pi waro ki prolog ki wa wan chakani ka live hai ni pot. Te jinjara na apa long yang mo nhập lệnh nông tiếp điểm nôn là thế come on le ite yo clear ka mem hoy ga hello piu ngai thao nhập lệnh được chas nè ta guys the egi comments gi on pi han biam tip ở bộ live gan ni dan bia wa le gan network le han biam mem miệt khoi la sa te hapo la ngọ so guys mem hoy network pa sa te come on clear ka parlok na pitu te hoy network parlok na moy yam like flop han de nto te come on le te flop ko yap like ko tiếp ở nhiều phía của mình cầm ní tiếp tới đâu anh bia tọt bỏ yap lại nhật thế te blog ý comment kia ông phía không mem hỏi cái sao đấy yang mau blog yang mau tuh dah hoy jangan tu thêm blog ngadi thao ngọ lệ gạt te nó ngadi clip te sejarah sa te kamu ngọ siau MID ada video art te blog projol lệ nó te mem hoy mà có làm đi de come on lệ blog de siau tiếp chạy đi te lệ cái like xe teman doa nih ya like kita tuh itu gua like Excuse me, boss. You. Nde. Prolog aging geli na pi mo. You can ask me any question, guys. Te kwa e ku blai ka ip waro ki prolog ki wada kerchani nga hado wada poyo ya ka 1k subscriber te kate o target ya ka 4000 watch time hours te prolog jan de sao thoi pi ka kamram ko yong pi to wulut por lut der pi wo pait mo ya ki video ko yong teman iwa kat tu kat ni te return hi prolog te yang ka jang mo prolog yo chana la yo
jauhin bola ini teh. Wilson. Perlok botak mem lại đi nó được him no new let watch miệng tha này yang cái chẳng mà nhiều mình cái thằng chứ te try lại te chân rap hơi có và này teo hơi cái này cái lại và miệng lại yêu phiêu và tiếp vào hồi nhập lại te down the man đồ này mà đi vào tiếp vào lại te te perlok deh sejak sangga tiếp vào mana đồ này te perlok pojok kerjaan le nak por kwa wong ipi man gi jat ki video kwa phi le la ne gi jat ki kam gi won gi te ki video kwa phi ule ta ong đi wajing kamong wong đi wa man sem phi ye le ma na ne ba em le ga wi group orang na form mi te kata se habduk so di bola le ti am ni yo damat so te ya bro nda nam clear bhaka tip dia perlu kata kemanule so paralok parjor kini to fast live nong kam ni de le kalam em miet biang ma ka sa te tiba kamon ki parlok te pai clear kam ha te kamong wong ma de jing bentok yang pi wi bentok iwa ceprang de wa feedback pi nong yo wi bentok iwa ceprang sa te try le ki parlok bon jing duna he ni tai te kam te no te perlo nde me me kle fa ko jinjar awam myo lại sa le na pen jinjar sang ni kalanya kan ka de ni tip dia api perlok to ki comment api perlok to hello bro hello how to make a YouTube channel hey you make a YouTube channel me and come on wang te nong ka bonjat sa kita kirkom like cam like jam kirkom make YouTube channel lada em chua ke idea hai teman lada yi teman nongkong hi pendap ya ke 1000 subscriber teman pendap ke 1000 subscriber te yo poi saga mendadak kita yo target an is kita 1000 watch time hours mendadak kita 1000 watch time hours te hite se yo earn lengba kita video wa i dapat like yo em jing yo na do ni teo khen giga te yo transfer ki te menang phan gi la accept ki ka tu ga yi la accept ka policy ga YouTube channel ke yang pi te nang pha gi pi ke message se mendadak monetize pi ka ipor monetize pila teman mkam ke tu website mkam gi bro uyo pi ke website ke yang pi mg Google AdSense bro sa te coba lada pi nei bha ni ke 1000 subscriber la nong open dapika hapok ke chisnem
Tegani ke 100,000 le open dapika hapok cisne marsin sedangan PM tu teman nado ke tu ke sengi stang pi upload video dan nado ke tu ke sengi jing ken wet gosa mar create pika ke tu ke channel ke yong pi te ite daw man kam ong te no ngale do ya bhau ong e pi ki per lok to ye siang bhai rapat ki video yong siang bha share ki video yong nong te ni bha kwa rich ya ke tega ya kita ke 100,000 kita ke 100,000 naman wadang duna baga se te kata ke watch time le nang yo nang do chi jar ya watch time te 1,000 ko an phi ki prolog te yo ye rap kerchan phi de ba kerchan phi te thrai le one day wa flop ke internet memet clear ke internet se te ketu stream ngam tu higo bem yo pai baga te ngapai ni ba wadang pai jadi to yai cha perlok cibit cipor mem hoi baga de stream no dah hoi ga ta dah hoi ga perlok dah hoi ga te yo yon bian có mo chak sai do ne han bian ni kut ko te dah hoi ga te dah hoi please check it out check it out guys all of you kaman perlok em ki ko tip chiboni jing nang te snya ba kam ong wong nang te ye bi kuli jing gili sa ne ba kam ong hawale live kam ni nong em kami tho jing tip te phi le kwa phi tip phang nyong nga ne kamon ki jai video ki wa dong le ine ni kam te sa perlok te leng bai jing gili yong phi mon ong yo yu pen bai wa chup so guys kaman một ông vlog share sikit vlog yung pinong thì when you would qua show out iki face to face kam ni ne ba ki kelinga jubab ante na vlog te share sikit vlog yung pi ki qua show out iki nang te ne ba uro ki wujud nang kerchan ki yung nga ki wada pen ye ki pendap ya ka chia jar subscriber te kam te nang vlog tọ khas cha sang nè hơi là like em đi thì vi lệ có flop hande perlok dah tam pher gani to ko fast live kamni hi Georgia te balam ja kamni le yo ti ukria por heavy one por uto kam tun sa waman so te perlok per jor qua show out biang ye phi such scene la da em ki wadang wan mele ne hai hey ni te kaman một ông te no face to face kam ni ui chem em tạo face to face lẹ thằng hoàn lên ba cái comment ki ông phi nya phi em kang em từng sen ông phi đi ở chem ngam te se jing jara ga Excuse me, boss. You have a text message. perlok saya komen no perlok yo timid phi itu pura lamare bro hello tang ta ko mo pai ki comments phi tip kan hane chandrang na hello friends ngan ong no kum tama te mem clear ha gare perlok ta perlok wai de kan nyaus pa ar phau ma la da dang em internet phi wai ga te ta yo urap clear ka phi ka dek sa to ne ba da mit nang mai network ka nga kam ni
The slow go. There's that. Excuse me, boss. You have a text message. Check, guys. Oh, guys. Paralog parajor ki wajo yamaya. Ki paralog parajor ki wajo yamaya. Wajo kerjaan nga naman kipor na kiter kamu. Fast lift kam ni mang tem mem siang sok sasa terkom le lift tem per. Nang ini wajo jahi. Per ini wajo jahi. Te hope one day now you penbaik ka dega stream ko bas na bahasa. Kam teron higi perlok le da kategi wato share le da share ha yi tapi check one te check ka gani kaman ongko te share si perlok yang pi te kali ko api kuli te se wm kam tam nong perlok to abi kia perlok timbale le nungum ne bumlong bahakan net le deh tawat sengawi le perlok ya kata mo am ngancek kadang long le adom tato wat sengawi le perlok ya kane nomor ba kajing ko palat kanet ya berkalai ru kalip kumne nomor shane dai por load shedding menta padai kapor load shedding kum tadi jenjar phi paralog bania ong dakumbui pada mo to kata melele te ka fast lift kalong kumni hi namar ba mo tada bidon jingkli ye te sngo bahasa kali parlok waram le rain wat om le rain wat om le rain mo parlok kani kadai ka free performance yang i ya pi yang nga karu kumjo ma kam ong ki ong te waram le rain waram saram wanom thawi ki jingkren jang ki wei wat pensengap ki bagi break ki kren yang i tabangi de ban long ki ba im hakalan ti ka badai gen de ban shule kum to kum ni te parlok parjor ngoba ai ki comment kai kum no pilai dep kam ne parlok kabahaya nga kano baje tharai parlok ban ngan le lift no kum ne mentan don napdang jong phi ki bom lapor man na yu oh jenjar le parlok tos ngo bah share shaki parlok ki jong phi bar sakali jingkali de ha ki tu ki comment live ang tu kain kadon ka tu ka live chat ang tu bar sakali mo manu oi manu lain te ko mo pa gi comments me come on manu what are you krum manu kata yo mi manu so guys if you want to ask me any question but you can ask me right now but what type of video I will do the next video I will play the next video ki jai ki video ko you le ini next video ma te nda vlog kamu sentia bro ter kom le nda memit yi ba yo pe so if you gonna break my heart just break it
if you go perlok Oke, hỏi lạnh đèn luôn á. Mem hỏi network hả đây? Cái network rồi cầm the long path ta jinjar le perlok mah. Te ni jinjar le. Manup iyo mi te manup. What are you yo manup? Perlok tes ngapa no share status ki ong pi lani lada emi ko kwa pi ko li jingli tes ngapa e jingli limba e jingli ong pi ta wa em ha po leng no perlok te ham chong per gani ko fast lift tem yu adjust por te kamni jujia te hope one day kamu sentia ada perlok mi klip ra kata gerkom le kata gerkom ye tam per mem yo sukses kita rekomen long sah dah perlu dah kaman ule kata siapa mai dia di video nak 1 minute mai dah le yang perlu kerja nah 1 minute yang perlu madi wa em like no perlu suk hasa kat yo kan em like te kam jinjar katu kan ni ngomong tem em like jinjar tem per I hope one day now you let di por biang te ko au tip en phi ki perlok to siapa pa ki jai ki video wo le ki jai ki video ki wo ye mo te nang ba ki jing kerchan ki ong phi wo jo e men sem yang anak por ka por wa ong kublai bro ite dan hi wo kwa em kam na phi ki perlok ki kan thai ki jing la se ki perlok mem da yi vào kelam ong ta perlok as you support but katenang ila kwa au yino perlok kwa outreach ka kata ka lehajar waste time hours lewa kerchan phi teman naga por man pai piki ki video yang te yo poi kata teman lada em giwan ki perlok ki kwa em bentalang wanga leni sekhamat aging plan yang man yo le ada ki prank video ada ki vlogging video lani daki challenge video kam tu se te ki perlok try em na phi yu ko join lang te ye phi comment he tu man da comment phi le teman yu kamong wong dang kontak man ngana Instagram kontak ngana vro se te perlok kam te hi so duna ki perlok ki wanda segani ke live ko yunga te per payu phi gi wa dang em lang por le e wo blai kan rat u em lang cho wo phi ti tu ki perlok ki em he ni le kwa show out ki ku blai bon wada kerchan phi nga na por wada dap o 1k subscriber te kwa o reach na ya kata ka le hazar kanta te di wapai phi ki video yang man ki video ki yang man laki kam tu ki wanga upload ada te sia ba pai ki te iteron hi te bon ki perlok gitu te ko tip na phi ki je video ko phi le ni seprang te teron hi ki perlok ko em kam na phi ko tip te siang pa e nong ki tu gini ki jinit ki sinat kam ong gi wang so so if you're gonna break my heart, just break
Perlok para jor ki wada dep share na WhatsApp le te siang ba ham dam pai mo ni ba pi le siang thoi pi te i jing stang la ti teman mem to i wake te siang ba perlok ki pai ki mo perlok mo tip mi da phi mo perlok lam da la da phi comment phi gat te siang ba comment nong perlok kyo tip mi da phi la di ki pe yu para yonga la di ki lok ki jor kam jo la di ki kur ki kha ki yonga te siang ba e ki comment kyong pi yo man le suk to one like kate do one like siang rap biang sa perlok te do one like te tarai le phi le siang thoi phi siang ba share sa ki perlok kyong phi te enjoy no nga te kali nong perlok i jing kali ko pi tip i te jing la lu ti kamon ki jai video le nei daw nga le kam ki jai video kali nong perlok phi mem kam ndu mem salak phi moi ter kom pa live phi man pa live phi kami la ni comment nong perlok e ki like button ngam tu nong klik itu te impair perlok kali pa you kali whatever you want. You can ask me any question. Para jor. Try mem clear baganong to lan la da AP auto ze te hab AP de kan yang spa ar phau pi teman clear ko te parlok to siang ba no kur ki kha ki payu para ki lok ki jor le kam jo te siang ba no ham dam nong parlok ni ba gani free performance la da clip nga ju ba ba ni te se parlok te siang ba parlok hamdam mau e jingli e gatte non te kamon da slam de bam de dp de slam ro pe te ite se lok wem kam tam payu yo pinong tu comment section itu ame tu same yep kha yep ka ye ka chan mi kha ye ka chan na kha ngam em chan de ta skets na kha short mem chan de na kha wa msiao em cam de kha to chan ile bo poi YouTube channel la mem chan nong kha ni ba wa kon da kadang na kha lai lu ti skat tu te ni kha wa em ka man ko am ga ne kha ko lai te man burlong bruga ni ba kam wa waro skat tu You have a text message. waro skat tu lai lu tim ga na te Chiten hai yo pai lu gp lu gp ga belot per belot ta okay next time belot
status yang pi ma te Excuse me, boss. You have a text message. te kha siapa share status yang pi nong te ba em ki perlok perjor ki kwa u tip nga te ka wi na hi nong perlok bile po do ini wala gani ga live video he ni no man kwa show out ki perlok perjor ki wa comment wa jo kerchan kana ka por ki wa subscribe channel ko yang ada wada dap ya ko 1k subscribe ada wole ada gani wada wobi ole gani ka webcam te try le pi de sang to ip ka youtube policy le accept ko hado wada bi 6000 subscriber yo le live stream ka ni no Excuse me, boss. You have a text message. Excuse me, boss. You have a text message. te em ki perlok wote na po message na po ro katte songut pi ki perlok to sia ba I comment ki pi introduce yourself ka ong to ka ya te kublai I know just for fun but maka itu ujuk jai na ka tu te kam ong the pin up aging clip na te share sa ka WhatsApp status yung pin ng perlok they will share page WhatsApp status yung pi te kamon siang suk siang penjai se te siang ba kamon go ang te take to live chat he tu te comment no te kublai sibon paralog wada one pi chakani ga live ko yung pediang siang ba he pi ne kam ang skip ne tu ga video pala ini Hoi ka hayung ka ta hoi ka hayung tawan nong khai upai ga la ta oye ga ta sawa ka ta em có call ngay te đau ne ba kile emergency ki ko phone ki te scan on perlok la man kamon kamon on to bell icon yo chambi ki notification wa wana YouTube woro yo pigi te ki video flop ada un pem yo action kamon go on ta ne ba un pem ye ba action da dan dah go siang ba perlok egi comment nong do pi wile serom pi I ga nong pi heavy was serom pi am tuma pet leng bai shop out oi pi te pi nong gi kwa pi gi feedback pi yi chu maklai yo nga wada dep at feedback nong mhoi se perlok ku do gam tu pi nde ta perlok snau ba senyang ba perlok kita ki no te perlok perjor gitu gua warna YouTube kiwa warna Excuse me, boss. You have a WhatsApp text kiwa message. slam ba I comment o wan chameka ho kawa ile slam ginong wam mana dua tegate ko mo pai na ka to bem kan mo yang khau pai te slam kise te to gate yo pai man te kan mo pai sa ka ite comment ni te perlok perjor to siang ba nong egi comment yang pi mongo itu ni tai tri ke feedback yang pi no wile pi suki pi hun pi kam ong hun pi pai ma ong hun pi pai de ki kmat siang pi de ki skor tam wam ho wile pi de ki kam no te wile sang perlok kam ni
join bro nga, join live. Te perlok perjor mo siang pers yang lapi ni te siapa jing kerjang pi na por sa por ndas nya pi jo pan jo request na pi te teron hi wo em cam te no te da siang thui pi ni vai lan ti to wo suk te per ong wo ben wo kno ini per ni ba chong i bor ki te pi perlok perjor wo pai kat te le siapa ki comment moi usuk no da phiu pa nya do ki khmat yong phi te lengba ki comment ki yong phi man ko kam ko feedback yang a te don hi so em kam oi Sabun kam. ra kam ni he Video man dia ngasih ram. wala video ha 6:37 p.m. gani Oh, baju. wala video ha YouTube ka te yom kha le live oi te ma pa chi te still la sna na ka te ba ni te ki parlo para jor le em yu pa ya te han bia ông man ka ma jo Đấy, mới lại choàng xuống được là lệ mà. Đây cho hai videos này. Vivo home screen. Home screen 1. Press select to Wow, activate. tổng ba Press cái đoạn select thứ screen off. te perlok oro na pi ko au show out ya pi ko jo kerchan ngana ka post ko share like pi ya ki chan ya ki video yo nga te wada yarap subscribe pi le wadu wada po ya ko 1k subscriber try le nei ba em go 1v pai vi te mi show out nei ba kam ni ba show out em go 1v em1 sa te am per ni te perlok lang ba jing kerchan yo pi try le one day I hope I will be a success in for YouTube also by I come on learn new thing mo te cái YouTube kanai pi vi le po do le ya cái YouTube no te ko wi man go wa man nga siao dong pu ki jmu khat yo nga te de wale cái YouTube yo learn new thing no te mem come on go on te mem de siao dong pu ra ki jmu khat am pher la de wi klam ben kno nga kitu nei ba kitu trong này ba wadang joris te sa dom yong ki de jus ket to comment gi wa em gam gini ki jai bro wa chlur wo wan ha gani ki kanti wo wan ha gani ki stage wo pen yo ka prathai ha o ki em ki te gam sen wo em jingermen gi sket wo yo ki te jus ket te pi ki prolog wo pai na predi song ki yong pi te siam ha gi comment ki yong pi nong prolog ki kwa pi tip phang yo nga ka te don hi nga kwa ka career yo nga kwa tip nei ni na pi wo siang suk nga nga lo siang suk yong pi ile ni wo poi ha do gani ka wo le ya gani ka live stream ne te wo kwa show out pi ki par lo ko jo kerchan nga ka por ko por wo jo pai ki video nga na por ko por te iteron hi te ko ble bon pi ki par lo par jor e wo blai kan ra wo am lang wo pi kam jo le wa ka te ka dream ko yong pi wo ki family ko yong pi te yo ye pi success ri man bro yo pi em ga tang man sen wo yo e te jing chen ya da i da ga jing ya cha yo ye yu boy chi te bo mod e te perlu kat kam wadang pai ti te tengah le wo le bo e dream te to dang seja yo pi perlu yang mau perlu wah seja yo pi mo network sa Iri deh. Yes, Bang. Ông chạy nè. Ôi lẹ. Dạ sini bỏ vô đi. Pe. Thật lẹ này ơi. Controls. Device unlocked. Settings. Không cầm thế. Tìm cả thang. Settings. Settings. Double. O Bluetooth off. Step. Tao bạc cái ông ghi. Controls. Device unlocked. Settings. Notification. Unlabeled button.
Rapon na dia kere. Mhm. Hap si biara sena. Antu na gini Settings. daman gaya. Joby. Double tap to activate. Volume control has been hit. System navigation. Display and break. Accessible. 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 Font size. Volume control has been hidden. Volume control has been hidden. System navigation. Back button. The perlok ega to disconnect cuma kan ikan lift you chairman in next time teni pak orang peti pak social media orang lek biang ikan live stream the kublai bon perlok kiwa kia gitu kiwa pai lek kam jo gitu mem tip lek pi dapat tam den dan pi ikan live stream biang the kublai bon pi perlok the ewa blai kan rat wan lang pi hejing lai luti yang pi the doi terang hi the kublai bon perlok mah i chairman ini